USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Ay nga palang terrorayem. Ha? Lord na. Masahiyem tibukod ko. Kanaramin ng tiyamin. Kad numariing mo tiriknag, may kang kaninak kalabunos. Sir, saan nga pa nagmasahe iti trabaho dito? Katulong nag dito. Yung peso na ito katulong ka, ng mawanin ti Obram, saan ka di? Kinitatawanin ti Obram. Kahit kong masahin na, kad no, mariing mo tiriknag, kas na kung nakitay. Ikang katinakkel nga bonus mo. Anya pala ito, Ryan. Di kayo maawatan, sir. Saanin nga mabalinti asawa, amon dayta. Ni Karen nga padam nga katulong. Napasamak maten ka na kami. Saan na nga nariing tiriknak? No pegas tayo ni kakbatlat tatitandan na. Anya tiya mom, baka no, siya ti makariing tiriknak, kat baka gunod ka iti nakilabunos. Kat no kas pagarigan ta, mariing mo tuloy-tuloy. Nanyaman na ka sa pula, kung nanyaman ka, no tunggal ka sa pulang, kakita maramit mo. Takkel na kwarta. Takkel. Sana ka kasi, hindi pagpagarupyo, sir. Di mo kahit ti kwarta? Kahit ko ti kwarta. Iti na dalos ang puspusan. So, ti magdera ko manong nemi kita, nagna ako na rumoroy, agsubli ka! Agsubli ka! Ngam saan ka nagsublin, manong? Simre ka kinita silid ko, kinindrubot ko, hindi kita ruwatik. Tsakla pagarupan na kastoy, manong nemi, ti umas pasapak. Kat siyempre, manong nemi, tinawagak ni Karen. Padak nga katulong, manong nemi, naira na ngamin nga, day off na, kat nag-date na, kada jaya, boyfriend na. O, apay, na problema. Gawid akon. Anya? Anya, kahit mo sawan. Agawid akon ko na. Jakon kahit tagyan dito. Tapay. Kas tagayong tirantare dyan nga lakay. Ni sir? Huwag. Tapay. Pamasahe. Sana ko na. Ringik ka no tirik na. Tanumariin ko. Ikanat na kalabunos. Loko ka. Huwag ko namon. Yan tanging kitang tumangkan dayjay. Dayjay lang Nut-nutin na katakin-kinitin na barukong mo. Kanin na. Napatas mo? Buwan. Napatas mo dyan kayat. Bahala ka. Sige. Nagawin ako. Manong name nag-ring ti cellphone ko kalpasan nga kinat kon tawag ko kini Karen. Hanga nakapunbok. Hello? Lorna? Siyanda to Ni Rudy. Sir Rudy. Sir. Diakon kayat. Agawid akon, sir. Tabay. Inistoryak keng kuha na manon nemi ti panggap ti amana. Pasensya kan. Agawid akon, sir. No. Saan ka agawid? Among ka di nga patpatag ka. Pati si ka, sir. Dakay nga agama? Adada ka sa panggap yung kanyak? Tigay nang igan, pawagayam, ket may sala nga paset, iti pagkasalitaan ni Lorna, iti probinsya ti Ilocos Norte, nga daytoy ket iso ti umunang inte pagpilyan para ti panakapili ti best letter
of the second week, iti bulan ti Abril, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan niyo kada kita kakadakkel a premyo. Dito intay pa nang ibasa ni pagkasalita ni Lorna dito page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award ket ababalaeng napimilas sumat lang kay denggan into no aldaw ti 12:13 ganat alas 2 iti programa ti nga lagip ti napalabas papagayam iti Action Radio DCJ Silawag page. Okay? Okay ba? Okay, ababalaeng tintay pa nang iportray dito ay patikim dati pasimsim laeng tapno gagariyon tong mga buya metlaeng ito no aldaw pagay. No madama kay ngagdingdingig abiboy eta dito page ni paring Ray share, like and no saan ka pa nag-follow, paki-follow. No mai-upload tun dito nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share ken no saan ka pa nga nag-subscribe ag-subscribe kay kuma. Ni Manong yu anemi dito Nemi Ruiz, host iti lagip na palabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Isakbay nga inta ituloy dito abo ba nga lagip na palabas ni Lorna, inta mandinggan dito panagyaman ken awis dito third grand finalist tayo. Third grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumetlaeng nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Luisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Awisan na kay ngarot papagay, madaan ka kaditi true to life success story, na imbaligyan nga pakasaritaan, nga di ono na nagat kasta onay rigat yo, nariribok ti biyagyo, ato di kiti problema kada panubok, ngayong kamodyanan na ket naimbaligyan nga pakasalitaan, ono biyag. I-computer yo sa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com, no saan nyo matakabailan nga isurat, ket awan ti writer nga mang-interview ka na kayo, mang-isurat ti pakasalitaan, siya kon. Ag-message ka lang dito yung page nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Wano saan it page nga Dear Manong Nemi, kinimagayo lang iti, Sir, kahit ko nagpa-interview para tilagip tinapalabas ko. No kunayo, apno di kastakit makapagtutulag tayo. Nagkadakil na kiti premyo. Weekly can monthly prizes, can grand prizes. Grand winner umauti 50,000 pesos, imagine. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos, can may isang special award, ngumauti 5,000 pesos. Okay ba? Kablawan tayo man birthday dito yung nga aldaw, Abril 13, Monday, happy birthday kini Roy Ruiz, dita Batangas. Kasabatan happy birthday kini Kansid Perlito Lito Ruiz, dita Kauai, Hawaii. More birthdays to come. Hindi nga rin na ituloy, nga ibasa dato'y lagip tinapalabas ni Lorna iti Ilocos Gorka. Dahil sa lagi madaman nga agbibuya. May samot dito makita tayo. Nana, may sa. Ay, duada. Aluda ni Erlinda Panterosete, kastamatan kini Peter Villanueva, kini Opelia Bagawisan, numampay sa alang may sa tal-talo na itong bibuya. Views tayo. Itauloy tayo nga rin ibasa sa pagkasalitaan ni Lorna. Manong nimi dito yak Ilocos Norte ngaging indeg, when ket nakurapay kamlaeng, agsipod ta. Nasapa kami nga naulila iti ama, ket ninanang manong nimi tinabati, nga isulain idintikad kadua. Ngayon agsaksak iti suna. 5 kami nga kakabsat, nag-aasawan,
Digiti upat nga kakapsat ko manong ket sisak lay din ti kadwa ni nanang nga naidalit iti sakit. Nagraduarak iti high school sa anak ko nga nag-college, konforme idi manon name iti pagtrabahoak, servidor iti karinderya, aglako ti lupot iti tiyandaan, sumbrek akatulong, tunukuan, agikatak, agsipod ta, diya mo, kukurso na daan sa tilangak manon name. At doon kita agar-aram kanyak manon name kang runan na kiniruli, nga batch ko iti high school, kat may nga tricycle driver isuna. Idinatay ni nanang manunemi ket siyempre kas taon iti sang sangit mi kakapsat. Aging ka adimtengan ti panakaitabon na ket agpakpakadan digiti kakapsat ko tapno kas taga nagsublidan iti lugar da nga nakay kamangan da ket siya kon ti mabati dito'y balay mi. Idinay nga panagmaymesak manunemi umenak pinasyar ni Ruli ket adadah ka sa panggep na kanya. Wen, 5 banak manong nemi. Kit winarni nga kisuna. No ipatuloy na tipanggap na. Talagang agikisak idarum ko isuna. Saan ka nga gandidipay? Lorna, sakto man latag pagtungpalam. Kinunana. Ngim nga panak iti kusina manong nemi nangalak ti kutsilyo ket ingkamat ko kengkuan. Pilitan nakidin na kunak tinakan ko. Naging nga manon naming ada nagayam ko iti Facebook nga iso daytoy ni Karen. Ni Karen manon naming ket katulong iti Pangasinan. Ket kunana kaniya no kahit ko kano nga sumrek ket umay uno mapanak sadya. Gabutag kasapulan manon naming tinayon na gabutag marigatan no kasta nga adu digitay bisita digiti amo na. Napanak karot manon naming. Wen inya mamuna karagiti agasawa nga lakay ken bakit nga naka-wheelchair dan no ampay amuda pa makapagnada pa lang na naroon na tilakay manon. Idinto tiningkarin manon name kad ada boyfriend na karoba mi. Weekend nga umay da Sir Rudy agraman detoy nubya na nga nakabimpintas kani Ma'am Carmen kani kitay daduma nga kaduada. Dili pa nakakita manong nemi kini Sir Rudy na isang sangayan ti panagpitik ti puso. Agayata kiti nalimad kang kuwan. Awang pa'y makabulan ko manong nemi idi mapasamak nga ayaban nak tilakay nga amok kiti maysa nga silid. Ket agpamasakin. Sana ket ibaga manong nemi. No mariing mo tiriknak. Ikang katibunus mo. Ano ti kahit sa sir? Basta, saan lang ka basta masakyan? Ay ipakidam lang, tinapinda sa pamagim, kahit numaring mo tirik na. Bonus. Kahit yung asawan, sir? Tagi-kwendak? No, talaga nga, maring mo tirik na. Ngayon pinanawa ko manong name. Hoy, sumli ka! Naging tinawagak ni Karen manong. Apay da problema dita? Lorna? Kastimit gayam na iti amot ang alakay. Apay, iniban na iti maisa kwarto, agpamasay. Kung na nagiding aglabong sa kano. Ako maaramid na ita. No virgin ka pa lang, agtalinad ka virgin. Uray numasagid na, amin-amin nga kayat na nga sigidin kang ka. Nga makinit, kayat na akinitin kang ka nga kanan na reta. Ano sakit mo sa kon? Napadasa ko. Ngayon ako maramid na. Ano kahit mo sa kon? Hanggang nga gindidipay. Kwarta deta. Diya kahit nga mababoy ti bagi, Karen. Uri kastulaan ti kinataok. Anak kurapay at lain. Irubat ko nagitarawata kahit pumanaw ako. Si Maruno manunami nga nag-ring di cellphone ko kay ni Sir Rudy manunami iti tumatawag. Inistoryak kang kuha na ti amin. Pasensyakan ka ni Papa. Nukasta, sa mo kinayat? Diyak kinayat. Naman pa'y tinawagak ni Karen kita ar-aramida nag-ayam ki ni Karen. Agawid akon, sir. No. Lorna, saan ka agawid? Kaputa,
Amom ka din ipatpateg ka. Ah, pati si ka? Da kayo nga agama? Ay, agawid ak atalagan. Agawid akon. Nagawid ka talaga, manunay ket nasdaon iti karuba mi. Ay, Lorna, dakan, ako pa makabulan mo ah. Di ba ta nagtrabaho ka diya Pangasinan? Saan ko ning tuloy, nana? Ang sipot ta. Saan niya? Marigata na. Diyak kabaylan. So nga dito, eklatan, wa? So marekak dito yung lugar tayo na nagtrabaho. Basta gaya. Wala akit, ano, di mo kaya diya akit, di ka dadzoy ka. Kalgusan manunemi ti dongal daw nakigtutak idi masangay ilik ni Sir Rudy. Sir Rudy? Sumrekat ko na. Hanggang gamak kanya. Nuan yaman ti adda iti madi panunot mo. Saan gusto da ita? Pinastrik ko manong. Lorna, ita aklamarik na ti amin. Idi baylan, damo ka makita. Sir, kasano nga mamaati akin ka? Kaya nakapimpinas ni girlfriend mo? Diya kahit iso na. Nga ang iso ta kayat digiti parents mo, saan iso na matungpal? Sikat kayat ko. No kayat mo, dito ay akong nagindig. Dito ita nga agkasar. Dito ay akong negosyo. Sana kami kari, sir. Maikari ka. Maikari ti amin. Tilang kahit kumamuan ka ka. Kan mismong ibagam. Do you love me? Sino ko mati babae nga sa nga gayat kang ka, sir? Nuwas na ka. Oh, sir! Sir, Rudy! Inarakop na kad inamalan nandig di bibig ko manong name super lang tinakaamal. Virgin nga bibig. Ket gabot ay patpateg ko, ken gabot mamati ak manong name nga saan naklapag ang angawan. Ni ipaay ko ti amin ko ken kuana. Ti kinabirhen ko manong name ket impaay ko ken kuana. Wen manong kinabirhen. Oh, Rodi, Lorna. Rodi, Lorna. Adong arot di kiti mas dao manon nemi idi tana isaganan ti kaldawan ti kalay sami ket imay di kiti kakapsat ko graman ti pamilyada manon nemi ket kunada kaniyak nga nakagasgas taktabak nang ti mga sawa kaniya. Dito'y kami nga nang ipatakder, tibukod mi nga balay nga napintas, balay pakagitaan nga nasa liwan-wan tiyaking balay. Kaya dito yan manunemi Ilocos itinagdegusyuan ni Rodi at dadua nga beach resort mi manunemi. Talo di itinagbalin nga impaay, parabon nga po Diyos nga na anak mi kini Rodi. At ayaya ken katulong mi manunemi ket syempre ta kami nga duwa iti asawak iti mangmamanage kadigiti negosyo. Naragsakak ta naikariak iti kas ni Rodi. Naragsakak agsipud ta nga apo Diyos impay na napintas nga rapap. Napintas ang masakbayan. Ada ka na naman ti masakbayan manong nimi dagiti talungan na. Kat matultulungan mi manong nimi dagiti kaanakak nga anak dagiti kakapsat ko iti panagbasa da. Manong nimi dahito nga rod ti pagkasalita, kat thank you, itilang mo nga nang ibasa, kat sapi ko man, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karigi di pada ka nagdangag, kat nagbuya, more power to your program. Tigor nagyaman nga paghaya mo, Lorna, iti Ilocos Norte. Lorna, thank you. Kastamat na nagiti nagbuya ni Teresa Balmaceda, ni Josephine Istango, ni Paulina Balwalwa Bautista, thank you kada kayo, ni Erlinda Estavillo, agramo maten kini isuda amin ni Peter, ni Erlinda Pante Rosete. Siyempre, ito na madamdama, agkakadwa tayo ito para itidir manong nimi, ito na ito yung Lunes, April 13, Monday, kapsat, ken kagayan. Hindi man na i-acknowledge sige kang kanain nga mag-supporter kada tayo dito page ni Paring Ray kay YouTube channel na
ni Lita Valencia iti California, Remedios Aguilar iti Washington State, USA, Carmen Pagi iti Israel, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Estrella Haduka iti Eva Beach, Hawaii, Renato Pongtilan iti Waipao, Hawaii, ni Nena Patricia iti Kalayab, Lawag City, Erlinda Panterosete iti California, Josephine Stango ni Erlinda Estabilio iti Hawaii, kasama tayo kini Norelin Perdido Tamalay iti Bahrain. Thank you. Agkakaduwat ito, Madam Dama. Agkakaduwat ito, dear manong name, Madam Dama. Okay. Thank you for watching.